Ibihano byagombaga gufatirwa u Rwanda byakuweho. Reka nongere nguhe ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni kakanya tuba tugiye kugaruka ku makuru agezweho na makuru bari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka ngaruke by'umwihariko kuri iyi nkuru ivuga yuko telefone yaturutse i Kigali yaburijemo ibihano Amerika yagombaga gufatira u Rwanda. Ni inkuru ikomeza igira iti ibiro bya Presidence, ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahagaritse gahunda yo gufatira u Rwanda ibihano nyuma y'ubuvugizi bwakozwe na Senateri Lindsey Graham w'umunyamerika. The Wall Street Journal yanditse ko mu mpera za Mutarama uyu mwaka Perezida Paul Kagame yahamagaye Senateri Graham amusaba ubufasha bwo guhagarika umugambi wa White House wo gufatira u Rwanda ibihano. Kuva mu mpera z'umwaka ushize Amerika yari yakunze kuvuga ko izahana u Rwanda irushinja kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington rwasinyanye na Congo Kinshasa mu Kuboza 2025 ngo yemeye ubwo bufasha. Asaba White House n'ibiro bya Vice President J.D. Vance kudafata ibyo bihano kubera ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa wizewe wa Amerika, bityo ko kurufatira ibihano byarushora kure y'ubufatanye na Washington. Graham kandi ngo yabwiye White House ko u Rwanda rwubahirije gahunda yo kohereza amabuye y'agaciro muri Amerika nyuma y'amasezerano ibihugu byombi byasinyanye. Abayobozi benshi bazi ibyiriya dosiye bavuze ko White House yahise yisubira ku cyemezo cy'ibihano yateganyaga gufata, nubwo abayobozi batandukanye batumvaga kimwe ibyo kubihagarika. Senateri Graham n'umwe mu bagize ishyaka ry'abarepublikani, akaba akomoka muri Carolina y'Epfo ndetse akanaba umuntu wa hafi cyane ya Perezida Donald Trump. Kuri ubu umuvugizi we ntacyo aratangaza kubivugwa. White House nayo nta kirabivugaho. Muri Kamena umwaka ushize nibwo u Rwanda na Congo Kinshasa byageze ku masezerano y'amahoro nyuma yo guhurizwa mu biganiro na Amerika. N'amasezerano akubiyemo ingingo zitandukanye zirimo guhagarika imirwano hagati y'ingabo za leta ya RDC n'umutwe wa AFC M23 barwana, gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufasha ingabo za leta ya Congo muri iyi ntambara, ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rumaze igihe rwarafashe. Kuwa kane Ukuboza 2025 Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi wa RDC bemeje burundu ari amasezerano. Umuhango wanitabiriwe na Perezida Donald Trump. Senator Graham wari witabiriye uwo muhango yavuze ko ayo masezerano ari ikintu cyari hafi kudashoboka gutekereza, ariko ubu kikaba cyabaye impamo. Icyakora nyuma yo kuyasinya, imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'ingabo za leta ya RDC n'umutwe wa AFC M23 byitwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda, mu gihe M23 ishinja ingabo za Kinshasa ko arizo zigabaho ibitero. White House yabwiye The Wall Street Journal ko ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Congo binyuranyije ku buryo bugaragara n'amasezerano ya Washington, kandi ko Amerika ishaka ko u Rwanda na M23 bihita bikura ingabo zabyo muri ako karere. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makoro yabwiye kiriya gitangazamakuru ko u Rwanda rwiyemeje gushyira mu bikorwa ari amasezerano, anashinja Congo n'imitwe yishyigikiye gukomeza kuyica. Amakuru avuga ko ibihano Amerika yarimo gutegurira gufatira u Rwanda byagombaga guhabwa abayobozi bakuru barwo n'aba M23 mu rwego rwo kurengera amasezerano ya Washington. Amerika ikagaragaza impungenge z'uko ari amasezerano ashobora gusenyuka burundu mu gihe nta ngamba zaba zifashwe. Mu yandi makuru rero, RDC umukobwa wa Lumumba agiye guhatana na mushiki wabo mu kuyobora Francophonie yitwa Juliana Lumumba. Umukobwa wa Minisitiri w'Intebe wa mbere wa Congo Patrice Emile Lumumba
yatoranyijwe kuri uyu wa gatanu nk'umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa La Francophonie nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'itumanaho. Umwe mu bayobozi ba Congo yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyekongo AFP ati uburemere bw'amarangamutima n'akamaro k'izina, ubushobozi afite ndetse no gushyigikirwa n'igihugu cyose bituma aba umukandida utanga icyizere gikomeye. Umukobwa wa Lumumba azaba ahatanye n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo uzarangiza manda ye ya kabiri mu Ugushyingo 2026. U Rwanda rukaba ruherutse gukomeza kumugirira icyizere no kumugena nk'umukandida warwo mu matora ataha, aho azaba ahatanira manda ya gatatu. Ngayo nguko ngibyo iby'umukobwa wa Emery Patrice Lumumba, intwari ya Afurika, intwari y'abakongomani by'umwihariko. Uyu mukobwa rero agiye kugira gute, agiye kuba yahatana n'umunyarwandakazi wari uyoboye La Francophonie n'ubusanzwe wongeye kugirirwa icyizere n'u Rwanda, akaba barongeye kumutanga nk'umukandida kugira ngo agire ate, kugira ngo akomeze nyine ayobore uriya muryango. Byari byavuzwe yuko rero muri Congo bazatanga bari bapropoje Denis Mukwege wahawe igihembo cy'amahoro cya Prix Nobel, ariko uburyo ku munota wa nyuma bihindutse bigahita boherezayo Julien Lumumba. Ni ibintu nabyo byateye abantu benshi kwibaza icyatumye bikorwa muri buryo, ariko igihari gikomeye nuko Congo irashaka guhangana cyane n'u Rwanda kuri uriya mwanya w'ibihugu wo kuyobora biriya bihugu bivuga ubikoresha ururimi rw'igifaransa. Ese Louise Mushikiwabo uhagarariye cyangwa wari watanzwe n'u Rwanda, akaba ari nawe wari uyoboye uyu muryango, akaba ari nawe wongeye gutangwa n'u Rwanda, araza kuza guhangana n'uyu mukongomani. Biragaragara yuko abamaze gutangwa narindi kubona harimo n'umunyagana, akomoka mu kiye gihugu. Hari undi mu mama nari maze kubona ko yatanzwe nawe bamaze kugaragara, bamaze gutangwa kuri kandidatire cyangwa bagaragaje kandidatire zabo. Nabonyemo Louise Mushikiwabo, umukobwa wa Lumumba, nawe yagaragayemo, azahatana na Mushikiwabo ku buyobozi bwa OIF. Undi nabonye ninde, undi ntabwo ari guhita aza neza, ariko nimba ari umunyagana ni umunyahehe. Kanze ndebe neza iyi nkuru ntaza kuza kubabeshya, kandi icyo ni ikizira hano ku muyoboro wacu, kuko tuba tugomba kubagezaho amakuru y'ukuri. Ariko igihari nuko hari abakandida batatu bamaze kwigaragaza yuko bazahatana cyangwa baziyamamariza kuyobora bino bihugu no muryango urihuriyemo ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, La Francophonie. Barimo Mushikiwabo, hakabamo n'uyu mukobwa wa Patrice Emery Lumumba. Ndikubona iyi nkuru itari yindi irimo uyu mukandida wundi wavuye mu kindi gihugu cya Afurika, idahise itari guhita iza fresh, ariko igihari nuko abakandida ari batatu bamaze kugaragara. Abandi ubwo turagenda tugira gute tubabagezaho mu makuru yacu ataha. Amakuru yacu ataha turaza kuza kubabwira iby'abo bakandida bandi nabo bagaragaje, cyangwa ibindi bihugu byagaragaje yuko biraza kuza gushyiramo abakandida biraza kuza gutanga kandidature muri iyi ntuza muri uyu muryango wa La Francophonie.
ubwo rero ikindi wamenya nuko uyu mukobwa wa Lumumba niwe mukandida wa mbere umenyekanye uzahatana na Louise Mushikiwabo, yego, ariko hari undi wavugwaga kuyobora manda ya gatatu y'uwo, kuko uyu munyarwandakazi atangiye kuyobora uyu muryango kuva muri 2019, murabyibuka cyane. Mushikiwabo rero ugiye guhangana n'uyu wo muri RDC, yavutse 1961, aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka hafi 20 kuva 1986, anahiga indimi muri kaminuza ya Delaware. Yahakoreye ibintu byinshi cyane, ndikubona yarabaye muri za Tunisia, ubwo yajyaga gukora muri banki nyafurika itsura amajyambere. Louise ko afite sevire merera. Kandi reka turebe no kuri uyu mukobwa Julienne Lumumba. Guverinoma ya RDC igaragaza ko Julienne Lumumba yize kaminuza i Paris mu Bufaransa, aba minisitiri wungirije wari ushinzwe umuco n'isakazamakuru mbere yo kuba minisitiri w'umuco mu gihe cy'ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila kuva 1997 kugeza mu mwaka wa 2001. Julienne yanabaye umunyamabanga mukuru w'ihuriro ryigaga ku bucuruzi muri Afurika kuva muri 2007 kugeza 2015. Guverinoma ya RDC irabona ko kuba avuga Igifaransa nta gutegwa, Icyarabu, Icyongereza, Igiswahili n'Ilingala bimugira umukandida ukwiye kuyobora la francophonie. C'est la francophonie. Nguko nanjye nakivuze. Reka aba bose tubifurize amahirwe masa, ariko n'uwundi wanugwanugwaga nawe turaza gukomeza kumubashakira, ariko abari official aka kanya ni babiri, n'uw'u Rwanda ndetse n'uwa RDC. Ndabakunda cyane, reka mbategurire n'andi makuru.